Lakhipur Online Putoksaba Mars ki tang manga Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahan bada Maroi Pao Manipur ki Chief Minister Yumnam Khemchana Luchingba Mantri Mandal da yauriba Mantri Singi Pham Lauthokre Tripura ki Meitei Khungang Narayan Khamar ki miyamda Manipuri feature film Yahau Thengba Khoimu Yangan Kre interaction program su pangthokre Manipur ki Isani Maitram amasung Assam ki Bisal Khaidemna North East India supermodel ki mingthol laukre Assam Assembly Mikhal ki damak Raijor Dolna makhoi ki candidate singi ahan bagi list lauthokre Tripura ki district taruk ki Manipuri khungang singda yausangi thorom amasung holi haraute amna pangthokre Nongchu Besia ki orakli bapiba masida Air India na ahin ba flight sing pahalagani US submarine gi lanjangda ngarang Iran gi achoba lanmi gi jahaz amalupan kre amasung AFC Women Asian Cup ta Bharat ki captain oiribi Manipur gi Sweetie Ngangbambo Chief Minister na thagar pa phongdokre Hauzik mapung ba pau tabirase Manipur ki Chief Minister Yumnam Khemchana Luchingba Mantri Mandal da yauriba Mantri Singi Pham Sing lauthokre Deputy CM Nemcha Kipgena Rural Development and Panchayati Raj Department amasung Tribal Affairs and Hills Department ki phampuragani amaromda atopa Deputy CM Losi Dikhona Public Health Engineering Department amasung Forest Environment and Climate Change Department ki thaudang lauragani atopa Cabinet Mantri singi manungda Konthaujam Govindas da Home Department amasung Youth Affairs and Sports Department sinakre aduga Khuraizam Lokena Arts and Culture Department amasung Tourism Department ki phampuragani aduga atei tokhaina yenthokta atopa department pumnamak Chief Minister Yumnam Khemchana pairagani haire International Film Festival kaya da tongan ba film award kaya phanglakraba Dr. R.K. Noyensana Devi na puthokpa amasung Rakesh Naurem na direction piba Manipuri feature film Yahau Thengba Khoimu Mars ki tang ahum gi numidangda Tripura ki Meitei Khungang Narayan Khamar da laiba Kakramura Mandopta yangan kre masigi mangoina na film asigi director Rakesh Naurem gi maphamda Marup ki secretary Ningombam Pranoyna memento amasung achamba khudol sing tamduna ikai khomna kre thoram asida Ipak Films Production Manipur ki advisor Jai School Khairakpam amasung Inat Lining Loi Chongtham Sangita ki maphamda su Yonggi P Narayan Khamar Apun Balup ki secretary Langoljam Nilkamal na khudol tamki Puthiba Welfare and Cultural Society ki secretary Sinam Deepak akhanaba mithunga na sarugya ke thoramda wangang laduna director Rakesh Naurem na hai Tripura amadi Assam ki Meitei singi marakta Central Board of Film Certification CBFC lauba film sing puthokpagi tangai phadaba matam adu yaure Tripura amasung Assam da khundariba Meitei chilinaw singna Manipuri lon ki film sing puthokna bagi khongthang paikalakpa matamda Ipak Films Production Manipur ki maigei dagi pangba yaba mateng sing pangani haike mahakna makha taraduna hai lising amaga chamapan humbutarani thoida puthokiba Manipuri feature film matamgi Manipur dagi hauraga ngasi phawbada Manipuri film gi khongsadasi chahi 53 rom surakle Sangkraba Manipuri film ki khongsadasi da Meitei singna namna khundariba Assam amasung Tripura gi lamdamda hauji ki mirol asina hiramasida punna mai onsin minaraga Manipuri film sing puthokna bahona minasi haike film utpal oiraba matungda interaction program amasu pangthoke Tripura gi sagnai rabi saisak pi amasung social and cultural activist Ketrimai Madhabi na phangdoki bada Yahau Thengba Khoimu film asi yamna highly philosophical oiba amasung Mitei nupi singi ideal oiba matau sing apung phana utpa imung manung punna yengminaba yaba ritual culture gi element sing yauba society asida chauna message piba film amani haina mahakna singthake director na aspe piriba direction sing sigi manung asida wahai na phungdo paya ka biyeng na phungdo ki ba lura ba tangka mayam ma se o ba phamba se simak me masigi khajam se wahai na phungdo tra so situation dina magi mai thung dina elevation dina phungdo rat se yam phajaba yam no wa haidra ba so aru ba tangka mayam ma ati manung de ritual su jawba akoi inat ke ritual su phungdo pa wakhan ge so phungdo pa loina maksing tawraga
पर्दा अमा लेना आइदिको युखन अमा पर्दा अमा की वांगदा लेरगा अखुना लोइने मक्सी ज्ञान ताबा मबा अदुबा याम लूना जामना हाई फिलोसॉफिकल होइबा अदुबा being the direction से तौने याम नुआय येंबदा मणिपुर की ईशानी मैत्रम अमसुंग असम की विशाल खाइदेमना नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल की मिंथो लौख्रे हौखिबा निंथौकाबगी निमिदांगदा सिक्किम की गेंगटोक लेबा मेफेयर रिजोर्ट पांथोखिबा थोरमसिगी मंगासुबे एडिशनदा नुपी की कांगलुपता मणिपुर की ईशानी मैत्रमना मिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल अदुगा नुपा की कांगलुपतना असम की विशाल खाइदेमना मिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल की मिंथोल फंखे ड्रीमलैंड फिल्म प्रोडक्शन सिंलांग की बथौरमसिदा अवांग नोंपोक भारत की मचिन तुंगखलक्तिबा मॉडल सिंगी हैसिंगबा मियामदा उठखे ओखिल गोगोइना लुचिंगबा राइजोर दोलना लाक्लिबा असम लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की दमक मखोई की कैंडिडेट 13 यावबा अहानबगी लिस्ट लाउथोखरे राइजोर दोलगा चुंगसिनरिबा इंडियन नेशनल कांग्रेसना कैंडिडेट निपुनिथोय की लिस्ट लाउथोखिबगी नोंगमा मतुंगदा राइजोर दोलना लिस्ट असि पुथोकपने अदुबो ngagli कांग्रेस नसु मिखल मिरेप ओइगदौरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा राइजोर दोल नसु मखोई की नॉमिनी अमा लेफनगदौरि मसिना मखोई की चुंगसिनबा सिदा सीट शेयरिंग अरेंजमेंट की मतंगदा चयेतनबा लाकपा याना लेरि अदुबो फाइनल नॉमिनेशन पिसिनबगी ममांगदा चयेतनबा सि लोइसिनबा याना लेरि श्री चैतन्य महाप्रभु की मपोक कुमुनगा मरी लेना त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट तरुक्ता चोइजाइना तारिबा मणिपुरी खुंगंग सिंगदा याउसंग मई थाबग लोइना चही की ओइबा होली ngaraang haraute amna pangthokre agartala dagi phangba pawasi na hai north district ki jolbasa unakoti district ki dhonbilas khwai district ki kaurnagar amasung dholai gi kamalpur da miyamna होली की थौरम पांथोकनखे मसिगी मथक्ता वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की खुनौ मार्चौ मुहिनी नारायण खमर की ककरामुरा बोरजोला कमलघाट मामुटिया अमसुंग सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट की ढाकाबारी विद्यार्थी चिंबा तोंगान तोंगान खुंगंग सिंगदा होली थोकनखे लोइनना युमथोम खुदिंगदा नाका धेंगबगी थौरम से पांथोकि हाइना पावासिना मखा तारकले नोंगचुप एशिया की ओरगलिबा पीबा मसिदा एयर इंडिया ना टोरंटो फ्रैंकफर्ट अमसुंग पेरिस ता अहेनबा फ्लाइट सिंग पाहेलगनी हाइना लाउथोखरे सोशल मीडिया दा एयर इंडिया ना खंगन किबदा ngasi हौरगा मार्च की तांग 13 फाउबा दिल्ली अमसुंग टोरंटो की मरक्ता अहेनबा फ्लाइट अहुम थारागने अदुगा मार्च की तांग 13 तगी 10 फाउबदा दिल्ली अमसुंग फ्रैंकफर्ट की मरक्ता फ्लाइट अहुम अदुगा दिल्ली अमसुंग पेरिस की मरक्ता अहेनबा फ्लाइट अमा पाहेलगनी हाइरे पैसेंजर सिंगना मखोई की फ्लाइट स्टेटस चेक तौननबा अमसुंग मखोई की कांटेक्ट डिटेल्स अदु पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR दा निंगथिना अपडेट तौनबा मखाताना खंगनख्रे US सबमरीन नंगरांग श्रीलंका की समुद्र खोंगबांदा ईरान की लानमी की जहाज आइरिस देना समुद्र की इरोल नुंगदलु फनख्रे थौदोगसिना वेस्ट एशिया की फिबम असी हेन खुदोंथिबा थाकमदा यौरे थौदोगसिना ईरान की लानमी 48 रोम सीख्रे हाइना थाजनरी US की डिफेंस लोइसंगना थौदोगसि मखोइना पांथोकपनि हाइना खंगनख्रे चथरिबा लान असिदा लौकतबा यादबा खोंथांग अमनि हाइना मखोइना फोंदोखि थौदोगसिना मरम ओइरगा भारत महासागर दसु चथरिबा लान असिगी लानफम अमा ओइरकद्रा हाइबगी मियामना चिंगनबा पोंगनारे ऑस्ट्रेलिया दा पांथोकलिबा ममिंग लेरबा AFC वुमेन एशियन कप ता भारत की नुपी फुटबॉल टीम की कैप्टन होना लुचिंगलिबी स्वीटी गांगबम्बो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री युमनाम खेमचान नंगरांग महाकी सोशल मीडिया दा थागतपा फोंदोखरे अमरोमदा थेंगना फंगबा पाउदा ngarang numidang athengbada sanakiba match aduda Vietnam na Bharat bu goal ani amada maithien khre
भारत की मथंग की मैच लाखलिबा मार्च की तांग तरे थांगजे नुमित की भारत की मतमदा नुंगतिल की पुंग मरी मखाई ताबा मतमदा वर्ल्ड नंबर 8 जापान का थेंगनरगनी। Hello everyone, this is Sweetie Devi Ngangbam and I'm here in the Perth Stadium and हमारा पहला मैच हम लोग कल खेलने वाले हैं और जितना भी इंडियंस है पर्थ में प्लीज़ आइए हमारा मैच देख लीजिए और हम लोग पर्थ रेक्टेंगुलर स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं 7 बजे को। प्लीज़ आइए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। Barak Tampak ihan hanba oina hotel management da bachelor program haure course asi graduation ga equivalent ni course asi tamlaba matung da ishana ishabu thabak pijaba ngamali amasung maming leba hotel sing da job tobagi khudum chamba lehali any stream da 12 pass torba mioi singna course asi tambiba yagani hotel da thabak toriba employee singna su on job training oina bivok hotel management degree program asi tambiba yagani University Grants Commission na recognize toraba Lingayas Vidyapit University na mai paklaba singda certificate pibigani certificate asi sarkar gi thabak amadi awang bathaki emvok amuk makha tamhanbagi damak Bharat apumbada valid oigani January 2026 session gi damak admission haujare University asi gi authorized study center oriba Elite Institute of Hotel Management Ranibari Ambikapatti opposite Ramanoj College Sochada Benchina Akupa marol gi damakta mobile number 8822890441 da pau phawir Institute asigi Mahiroi Singna Salchagi Maming Leraba Hotel Sagarika Regency da practical training pigani Masiki damakta Sagarika Regency amasung Lingayas Vidyapit University ga MOU sign tawkhare Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu aroibada maroiba paw amukhanna Manipur ki chief minister Yumnam Khemchana luchingba mantri mandal da yauriba mantri singi phamlaw thokre Tripura की मैते कुंगंग नारायण खमर की मियामदा मणिपुरी फीचर फिल्म याहू थेंगबा खोइमु यांगन क्रे इंटरेक्शन प्रोग्राम से पांगथोखरे मणिपुर की ईशानी मैत्रम अमसुंग असम की विशाल खाइदेमना नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल की मिंथोल लौखरे असम असेंबली मिखल की दमक राइजर दलना मखोई की कैंडिडेट सिंगी अहानबा की लिस्ट लाउथोखरे त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट तरुक की मणिपुरी कुंगंग सिंगदा यावसंगी थरोम अमसुंग होली हराउते हमना पांगथोखरे Nongchub Asia ki orakli bapiba masida Air India na ahinba flight sing pahalagani US submarine gi lanjangda ngarang Iran gi achoba lanmi gi jahaz samalupan kre amasung AFC Women Asian Cup ta Bharat ki captain oiribi Manipur gi Sweetie Ngangbambo Chief Minister na thagarpa phongdokre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare